Ntusenga Imana ngo ubone ikanzu yayo. Usiombe Mungu uone kanzu yake. Senga Imana kugeza ufate kanzu yayo. Omba Mungu mpaka ukamate kanzu yake. Bega mpagaze imbere y'abantu biteguriye gusenga Imana. Nimesimama mbele ya watu wamejiandaa kuomba Mungu. Iyi si nizohindurwa n'abantu babonye Imana. Hii dunia haitabadilishwa na watu wameona Mungu. Iyi si izohindurwa n'abantu bafashe Imana. Hii dunia itabadilishwa na watu wamekamata Mungu. Anumo yanyumvise. Hakuna mwenye amenisikia. Iyi si nizohindurwa n'abantu babonye Imana. Hii dunia haitabadilishwa na watu wenye wameona Mungu. Iyi si izohindurwa n'abantu bafashe Imana. Hii dunia itabadilishwa na watu wenye wameshika Mungu. Yakobo izina ryiwe ryasigura umubeshi cyangwa umusuma. Jina lake lilikuwa linatafsiri kusema uongo wala mwizi. Yararambiwe n'iryo zina. Lakini alikuwa amechokeshwa na hilo jina. Yarakeneye kubona bamwitira indi zina. Alikuwa anataka kuona wanambadilishia jina. Yarasi ko baca bamwita. Alikuwa anajua kama atakuwa anamuita Kagabo. Yakobo aravuga ngo ko nahuye n'umuhindura amazina. Akasema kama nimekutana na mwenye anabadilisha majina. Amakuruzi. Taarifa yanajua. Sogokuru wanje. Babu yangu yitwa Abraham. Alikuwa anaitwa Abraham. Ariko uyu mugabo duhuriye ngaho. Lakini uyu mwana mwenye tunakutania. Niwe yamuhinduye Abraham. Yeye ndo amembadilisha Abraham. Amakuruzi. Taarifa yanajua. Intumwa yahagarariye ishengero. Mtuma mwenye amesimamia makanisa. Anaitwa irindi zina. Lingine jina. Ariko uyu mugabo duhuye. Lakini uyu mwana mwenye tunakutana. Amuhindura Petero. Akamuita Petro. Bizane prophet. Umuvugishwa mpagarara imbere. Nabii mwenye anashimama mbele. Yitwa irindi zina. Alikuwa anaitwa ingine jina. Sugujei. Ariko umwami nje kurondera. Lakini mfalme niwe yamuhinduye izina. Amebadilisha jina. Uwa muntu agacavuga. Ko nabonye akaryo ko guhura n'Imana ingana gutya. Kama nimeona nafasi ya kukumbana na Mungu wa hivi. Nishobora kunshikita mpindura. Siwezi nikamwacha bila kunibadilishia jina. Sinzi ko mwibaza mwumvise ibyo ndiko ndavuga. Sijui kama mumesikia niko nasema. Ni bande biteguriye kugira Imana ngo ngomba ngufate umuntu. Wanani wenye wanajiandaa kuambia Mungu nataka nikukamate unibadilishie jina. Ujya muntu uhura nawe mwibarabara. Ule mtu mwenye unakutananga naye barabarani. Asaba gutya. Anaomba. Jina lake sio omba. Ni situation yiwe yamuhaye izina ritari. Ni situation yake mpatia jina lesio yeye. Ujya mukobwa muhura mu ikati. Ule binti mwe mnakutana ukumva bamwita Maraya. Unasikia wanamuita Maraya. Sio jina jiwe. Sio ndo jina lake. Ni jina yahawe na situation. Ni jina amepewa na situation. Kumbe nimba situation ishobora guhumura izina. Kama situation inaweza kupatia mtu jina. Imana ishoboye guhindura izina ry'umuntu n'izina rya situation. Mungu anaweza kubadilisha jina la mtu kupitia situation. Ndabona mupangayi. Naona mpangaji afata Imana kugeza ahindukanye n'inzu. Anakamata Mungu mpaka anabadilika mwenye nyumba. Listen. Mwi quartier ari abantu bafise zina ngo mupangayi ni kuna watu wako na majina wapangaji. Yes prophet. Bakubonye bakwita mupangayi araje. Wakikuona wanakuita mpangaji anakuja. Ushakube witwa Jean Claude. Ukitaka uitwe Jean Claude. Ushakube witwa Paul. Ukitaka uitwe Paul. Nyeni inzu akubonye. Mwenye nyumba kikuona atavuga mupangayi ni sawa. Mpangaji biko aje. Sisi kwa mubyumva. Bisikango ariya mazina abantu kanaka barambiwe no kuyitwa bakeneye kwitwa yandi mazina. Yes, hallelujah, praise God. Come on prophet of Jesus. Zikondaraba nimba mpagaze imbere yabo abantu bakeneye kwitwa praise God. Amashimwe kumana ya. Igihe wagiye ku ishure wakati umeenda kwa masomo witwa munyeshuri ulikuwa unaitwa mwanafunzi. Ni zina. Ariko hejuru y'iryo zina lakini juu ya hilo jina ariyo bita munyeshuri w'ikijuju n'umunyeshuri w'ubwenge. Kuna mwanafunzi wa urofa na mwanafunzi wa akili. Igihe wagiye mu rugo wakati umeenda witwa dame ulikuwa unaitwa dame. Ariko ariyo umudama kubitwa n'umudama kundwa. Lakini kuna dama anapigwa na dame mwenye anapedewa. Imana igomba guhindura izina ry'umuntu kanaka ari muri kiro. Receive it in the name of Jesus. Just remember sindabivuze nk'umunyagihugu wo mu Burundi. Sibisemi kama mwananchi wa Burundi. Ndabivuze nk'umunyagihugu aba mu ijuru. Nasema kama mwananchi anaishi mbinguni. Biblia ivuga ngo yatuzuranye nawe. Biblia inasema atwicarikana nawe. Atwicarikana nawe. Yes. Atwicarikana nawe. Yes. Hapana mu ijuru. Hapana mbinguni. Aha.
hapa. Yes. No, listen. Hapana mwijuru. Hapana mbinguni. Ahantu ho mwijuru. Fasi pa mbinguni. Umva mu gihugu ni mu gihugu. Ariko ahantu mu gihugu. Lakini fasi pa mwijuru haratandukanye. ni tofauti. Listen. Gitega ni Gitega ni mu ntara. Ariko ari ahantu Gitega. Lakini kuna fasi. Akabaho n'ahandi hantu Gitega. Akabaho n'ahandi hantu Gitega. Napangine Gitega. Ibujumbura hose ni mu gisagara. Wote ni mjini. Ariko ari ahantu. Lakini kuna fasi. Mu gisagara hitwa Kiriri. Mjini panaitwa Kiriri. Hariho n'ahantu mu gisagara. Kuna pangine mjini. Hitwa Kinyango. Panaitwa Kinyango. Come on, Papa. Okay. Sindabivuze nk'umunyagihugu wo mwijuru. Sisemi kama mwenye nchi wa mwinchi Wa mbinguni. wa mbinguni. Ndabivuze nk'umunyagihugu w'ahantu ho mwijuru. Kama mwenye Praise nchi wa God. fasi ya Hallelujah. mbinguni. Dekete hatopra. Hapa. Kuko nimwe mumbi zira ahantu ho mwijuru. Kwa sababu na roho chafu ziko fasi pa mbinguni. Nimwe mumbi zira ahantu ho mwijuru. Na roho chafu ziko fasi. N'abadayimoni bazibiye Gabriel kuzanira inyishu Mikaeli zira ahantu ziravuye mwijuru. Na mapepo amezibia Gabriel kuletea jibu Mikaeli biliko fasi pa mbinguni. Ziri mwijuru. Ariko aho mvuga jewe ndi Lakini penye nasema mimi na n'ahantu kanaka ho mwijuru. fasi fulani pa mbinguni. Ibintu byose bifatwa bishika kuko harashoboye kubishitsa. Vitu Yes, vyote praise God, hallelujah, masime. And the Bible say ngo yatuzuranye nawe ametufufua naye. atwicarikana nawe Akatuketisha naye. ahantu ho mwijuru Mahali hapa muri Kristo Yesu. Wait. Kristo Yesu. Kumbe Yesu Kumbe Yesu. bamwe bamuzi nk'umwami gusa, Wamoja wanamjua kama mfalme. abandi tumuzi nka quartier tubamo. Wengine tunamjua kama Hey, mfalme. praise God. Hallelujah. Ahantu ho mwijuru Mahali pa muri Kristo Yesu, Kristo Yesu. uwaje no kwisi Mwenye amekuja asanzwe ari ahantu ho mwijuru, yuko mahali ageze pa kwisi kufika y'abagwayi ya wagonjwa. ntiyigeze agwara na rimwe. Mgonjwa hata siku hata moja. Hallelujah, masime. Uwaje mwisi Mwenye alikuja yari yuzuye ibyaha alikuwa amejaa ntiyigeze dhambi. acumura na rimwe. Hakuwahi kufanya dhambi hata siku hata moja. Iyo adrese niyo nicayemo. Hiyo address Iyo waje kwisi ya mwenye amekuja ahuye n'umugwayi anakutana na mgonjwa. yacagira allergie. Alikuwa na kwa Ibisiga bimenyereye hivi sizoei. kira. Hivi ni mtu gani pona? Amasimesi ku mana yacu, praise God. Bisigura ngo nimba ndabivuze nk'umuntu ari ahantu ho mwijuru, Kwa maana kama navisema kama mtu mwenye yuko mahali pa ni umuntu ari mu karere azi neza ko ingorane utazemerewe mu izina ni ryacu. mtu mwenye yuko mwanga anajua vizuri kama magonjwa au matatizo Listen haya this kubaliwi kwa now. jina. Aho hantu ho mwijuru Hiyo fasi mahali pa juu. muri Kristo Yesu, Mkristo Yesu. aho nicaye Penye na kesi. aranyemeje yuko ari umuntu Imana igiye guhindurira izina kuri ubu. Amen. Praise God. Hallelujah. Aranyemeje ko ari umuntu Imana igiye guhindurira izina no mu. Ananibadilisha kama kuna mtu mwenye anaenda kubadilishia jina. Numva ko bivuga mu mvugo itahure. Go deeper, Papa. Sema yanaeleweka. Uzobaze Francine Ulizake Francine yuko umunsi ndamubwiye ngo baraje guhindura izina, ya kwamba siku nimewambia wanakuja kubadilishia yuko jina. atari uwo munsi inyota mbi yari murimo icihera Kama hinjira inyota sio ziza. siku wakati kiu mbaya amemwingia Okay. imeisha paka kia kiu. Atmosfere y'ijuru. Atmosfere Atmosfere ya y'ijuru. mbingu. Uwepo wa mbingu. Ndakeneye rero abantu bagomba gusenga Nataka sasa watu wenye wanataka kuomba bafata iminota itatu wakamate dakika bavuga ngo 5 ndakeneye kubona izina ryanje rihinduka. waseme nataka kuona jina langu linabadilika. Ushobora kubandanya witwa Vivian, Unaweza kuendelesha unaitwa Vivian, ariko kubera impinduka zibizanywe n'ijuru lakini kwa sababu mabadiliko yanaletwa na mbinguni ugasanga imbere y'izina hongeweko na mami. unakutana Hey, mbele ya praise jina God, panaongea hallelujah. mami. Haya. Haya, mami. It's about name. Nibijanye n'amazina. Ni kuhusu majina. Abandanya yitwa Darlene, Anaendelea naitwa Darlene. ariko imbere ya Darlene bavuga umuririmbyi wa gospel Lakini akomeye. mbele ya God, Darlene hallelujah. wanasema mwimbaji wa gospel mkubwa. No, listen, bandanya nitwa Joshua, Pia naendelesha naitwa Joshua. ariko imbere ya Joshua hariyo prophet of Jesus. Amen. Lakini mbele ya Prophet Joshua of kuna Jesus. prophet of Hallelujah. Jesus. Ndacatahuritse, Ni gani naeleweka? ndacariko ndafasha umuntu Ni kana, gani nasaidia mtu fulani? ndacariko ndatumbereza ubuzima bwa nawe. Ni gani naelekeza mtu? Dukeneye iminota itatu Tunataka dakika yo 5 kubwira Imana ya kuambia Mungu. ari abakubonye Kuna kana, watu wamekuona, ariko twebwe dukeneye ko duhindurira lakini amazina. sisi tunataka tubadilishie majina. Umva,
igihugu nigihindurwa n'uwabonye Imana. Nchi haibadilishwi na mwenye ameona Situation Mungu. ihindurwa n'uwabonye Imana. Situation haibadilishwi na mwenye ameona Situation Mungu. ihindurwa n'uwabonye Imana akaifata kugeza iyo Mana imuhindurira izina kabundi. Situation inabadilishwa na mwenye ameona Mungu akamkamata mpaka ambadilishie jina. Ni bande biteguriye gusenga. Wanani wanaongea.